Neke škorpije mogu da drže vazduh u sebi i do 6 dana. U nekim avionima nedostaje 13. red stolice jer se taj broj smatra nesrećnim. Vreme koje je potrebno da se napravi jedna epizoda Simpsonova je između 6 i 8 mjeseci. Web kamera je izmišljena 1991. godine u Cambridgeu kako bi vidjeli da li je kafa gotova bez ustajanja iz kreveta. Ljudi i banane imaju 50% zajednički DNK. Brdo u Iranu. U Londonu postoji šetalište rezervisano samo za patke. Skriven vodopad u Oregonu. Zalazak sunca na Aljasci. Život na Tajlandu. Moguće je režirati snove, ali samo one u kojima smo svjesni da sanjamo. Jedan od najstarijih pronađenih recepata je recept za pivo, potiče iz Sumera, stare civilizacije u Mesopotamiji. Gavrilo Princip je imao samo 19 godina kada je ubio Franca Ferdinanda. Prvi bankomat koji radi na osnovu prepoznavanja lica korisnika pušten je u rad u istočnoj Kini. Konji spavaju manje od 3 sata dnevno, ali ne odjednom, već u intervalima od po 3 do 6 minuta. Pogled iz pećine u Portoriku. Mala crkva na jezerskom ostrvu u Rusiji. Ovaj pas je usvojio ovu lisicu i odgaja je još od kada je ona kao beba ostala bez majke. Napušteno ostrvo u Japanu sa nazivom Ratni brod. Skakanje padobranom sa pogledom na lansiranje rakete. NoSlip kanal je za samo 3 mjeseca imao preko 1000 subscribera.